Namhlanje ke silapha emasoyini. Kanti ke mina ke igama lami nginguDr Samuel wakasibanyoni Sibongo. Igama neqegu lapha uDotshana. Naliphelele lokho nje ngaqegu. Konje thenga ubani ibizo? Nalipheleleko. Nalipheleleko. So Sara. Lapha qegu labasana bekuliwe kubangwe kwenombango nomntwana naye agcine sekalwa nababelethi bobabili. Umbuzo uthi ekhaya sinomntwana umntwana kadadewethu. Umntwana kadadewethu lo ekhaya bathi akabizi isibongo sekhaya athi ngwakasibanyoni kanti umntwana lo uyise ngwakamahlanga. Udadewethu lo akakendi yena. Manje umbuzo uthi umntwana kadadewethu lo uvumeleke nini ukubiza sakhe isibongo sikayise uvumeleke unamalungelo. ya Umalume wakhe sikhuluma kuba mkhulu. umalume Ya uba mkhulu ishiye isikhathi esiningi. Umalume unamalungelo ukuhlabela umntwana ikukho emhlophe amtshele bona ungwakwabani. Akhathaleki abiza kwasibanyoni arusalabo unekhaya. ya benzelelani sinenkinga ukuthi unini akakendi kakalele kuzophumela akwabo lo-ke lo-ke uyophumela ngakuphi yena onganasibongo lo ngoba angeze waba ngokwasibanyoni unina ngwasibanyoni naye ngokwasibanyoni nomntanakhe uba nomntwana naye ngokwasibanyoni kodwa ngakhe ngezwa elinye iqegu lathi yihlamba le wena mara ungatsho uthi lapho kwamasimula ngilele nomntwana mina uyangigulela. Ngikho bayibiza ngehlamba manje lapha qegu njengoba uyise lo angakamthatha udadewethu lo umntwana lo unayo imvumo yokuhlala lekhabo uthathwa imbuzi bayamamukela bamnikela abezimu bekhaya ngembuzi bamnikeza abezimu bekhaya besibongo sekhabo lekayise sehlikile kunina. Okay manje vane ngizwe batsho njengoba sokuphatha imbuzi yokuhlaba yokumamukela ke ngizwe batsho kufuneka nezondlo nakhulunywa ngezondlo vane kukhulunywa ngani. Lalela-ke namhlanje awuthi nangubana bathoma ukutshela ngesikolo babathi zondlo balilela isikolo impahla zesikolo bagcine bathi wena namntu uriphele tot lapha khona. Okay From there base lazibelekela bathi release. So ke bazibuza-ke nababukeleke nasividiyo namhlanje ukuthi nangumntwana lo ukhulele ekhabo omkhulu, umntwana lo wenzela isiko ekhabo omkhulu. Isifunze esiwenzani sidliwa khona asiyindawo sidliwa khona Solanka umkweleti ngembuzi le. Imbuzi le isajamele ukumhlabisa. Kamara wenze into oyifunayo. Okay akabhalela mabereko uyobuya abomkhulu bathi mina ngizwala khulu lapha ngibonileke kaningi ungenelela umntwana lo ukhulele ekhabo omkhulu. Umntwana lo umsana, umntwana lo wafika lapha wela khona wenze lokho ekhabo omkhulu wathatha. Unevumo yokuthatha ngesibongo sekhabo omkhulu? No. Ingozi leyo. Ingozi. Uyokuhlangana uyowuthara ikolo yangena phezu komuthi. Ngikho uthola ukuthi umuntu
kere wenzi onholoko onora zonke into zakhe seziyatshabalala usatholi ukwenzakalani uyakweleta lapha iyamphadlulela khulu sithokozile namhlanje ilwazi ngiyacabanga nabantu abatsha bafundile nabanye ekade balwa baphikisana namhlanje kuyaliwa ngendaba nasi iye kulungisa into ezi zihlale kuhle zihlale ngokweqiniso siyathokoza mkhulu medali lalela-ke intomzerike intomzerike usika isikhethu isithimba wezimphephethu usika manaba maramrazana akake ndimaswaphela wambakake uphatha isipotho aguke ngamadola aphali akusho bona uyazazi isikhethu nifundisile mkhulu bayi siyathokoza mkhulu sithokoze siyathokoza woke umuntu ufundile namhlanje uyibonile indaba yomntwana okhulele ekhabo mkhulu bona into zakhe mdeni iziphethe njani siyathokoza